Mene sad kao trenera, kao neko ko radi sa ljudima i nastoji da ih unaprijedi fizičko zdravlje, a time i psihofizičko zdravlje, mene zanima u kojoj mjeri fizička sprema pacijenta igra ulogu u tvojoj odluci za operativni zahvat. Da li je neko ko je u dobroj formi bolji kandidat ili bolji pacijent nego neko ko nije u dobroj formi? Pa ovdje trebamo da razgraničimo neke stvari. Prva stvar, većinu takvih nekih operacija radimo u opštoj anesteziji. Sigurnost nam je na prvom mjestu i uvijek prije bilo kojeg operativnog zahvata urade se nalazi i pacijenta pogleda internista. I to je nešto što isključuje, odnosno uključuje operaciju. Ukoliko su nalazi nezadovoljavajući, pacijent ne dobije prolaz od interniste za operativni zahvat u opštoj anesteziji, naravno taj zahvat možemo da odgodimo mjesec, dva, onoliko koliko je potrebno. Na kraju krajeva to je neki zahvat koji se ne mora, u slučaju da nalazi i dalje nisu u redu, to je neki operativni zahvat koji se ne mora uraditi. To je dakle ono što uvijek vodimo računa od tog i bez tog naravno nema operacije. S druge strane, naravno da je bolje da je pacijent u što boljoj psihofizičkoj nekoj formi. Ovdje naravno govorimo ako dolaze ljudi koji su pretjerano gojazni i želi da preko noći čarobni štapić da izgube svoju salo, veliki trbuh, tako to naravno te operacije ne možemo da radimo u tom trenutku i uvijek im savjetujemo prvo da smršaju, da dovedu koliko toliko je moguće svoj organizam u red i da tek onda radimo operaciju kako bismo imali što bolji rezultat. To je sad, s jedne strane, važno je to fizičko zdravlje, da je čovjek fizički zdrav, s druge strane, jako su važni i ovi metabolički parametri. Svakako. Dakle, mnogo je važno i mnogo je lakše poduzimati operativni zahvat i očekivati bolji rezultat i bolji proces oporavka kad je osoba metabolički zdravija. Ovdje čak ne ulazimo u slučaju da nije zdrava osoba, ne ulazimo čak ovdje jer ovo nije operacija koja u tom mjestu elektivna je, upravo ne zavisi život pacijenta od te operacije u tom trenutku i ne treba se izvršiti, dakle, ako bilo šta od tih parametara nije u redu. Ali što se tiče u svakom slučaju nekog oporavka, u svakom slučaju to nema priče da je bolje da je pacijent fizički što spremniji, brži će oporavak sigurno proći. Da.